Yange, you know, I'm very, very disappointed. General, apart from Welu or Yange, Pamu, Mungwangba or Wikiriki. Naha, Kitchet Kela, listen to Kela. I know very well that Kawo Yamuda report Kwanakiri. Kabin here like Kela. She can't weigh you, she weigh your uncle. We won't kill a line. Naha, Quashing Bilimu, you the door. Mfame Simba na hana luesi kwa shamegaya. Kane ba yila se cooling se down. She tesin se gbina se kama se chile hagbona vo ojine. Umo yemu da ngolum ko amkela. Shadzwa wo oluwango amsuru ya Mohammed. Ubo over you here. Fact, I'm very disappointed. Yange, we fe kwa. Batama biwele weya. Kwa neka shachu ka hyomi keru yunga. Odo hemu no Kristo shima yombe viru komwe jana mkomwe ne ko yange no wando agma ta ha yonara na ha shima vihini no Kristo ra yegma ye yange ye wando shatio yo na ha ka do shima jim odo no Kristo mambata me shima we nja ton na ha sha we na ha komwe ya kapelu jera Moko zan yo jirim so opine we ya. He no go Chris was nechi. Come home na solo boy. Kalchu ne solo boga kwa kai kwago abadu te ma adu tembishi heti Yesu Kristo da. Kana ha sisoye a sitese shima vihin Yesu ko yan pine hashi sha yanga tuala sho ton yu ye on de chatio yo krai. Kunyangu kumago jipa. When I vatire you encore go to church wangi uvatire hi gen hashiki o vangi ngu lamu mindira wa nku ani gise kwa 40 yoga ngwe kunya jeka Hello we fe ko ye no woni shinu no chibi ni we o bam kom la ya ma olu ezo wan sha ko angunga because at least ikange ya o yi lo helega yango chi kwa mo bi mam lambe o yangi uchi kwa olu ngoniga Kahin olu ngoniga at least we so wo ekwamo wasim we agudama owo ma mpusha ma iwange we mo tie mbo tun e wish ngwa mbia chi kala mela mango so mo alo yaga o yange iyo ye njini ma yange tonga ele ve njini na papo mo so alo wo kishuma ya am go alo ko mo so alo we yaga lu mi hene chechi nulu hene alo emo Yange Mile me zina keye taki church ne pa isa okumaga gbansha kwalaga okumaga ko mo so anu we yaga o da ro mo kumaga ne na kai ka mo wa nege afanya pa bu no go kretu shi pe na na lu egwe nege gwega igwa nko hi no go kretu gwasi ka ha shima yoga yaga yenda e kretu hi no go kretu we fanyola. Thank you very much. Wanu chi hi kwa. Thank you very much. O ba do anu be at all. O ka we chet ngi momga kai mom so la igwa nko alwo malum pa kai no go Kristo mom so la muzaye kendi ka be hera kra yaga shidi henengwe iti ka iri tondum la mfaka wolu fa we tondum tie. I want you to know that iti tondum ka chintare se ni tondum tie tarushala tende oti go achiwoga member tende oti shalaga shiela ga yangla mo ni tendim tire melu shakundo tato never again by alu ne la ne zajela ne va hunda tato la so na jitable gama tendu tingise ship kamaga katilu tondu ngweye atondu ti kinongo Kristo wasine agemo da hemi kinongo Kristo we fanyola mo nangi kishima yu odo anga na kinongo Kristo shima yumwe iruwere to mo we shachu ahire we shagbanda o vyangu gwelu mo yaga di ye chansha ko wane go facha ni gwangu na elu na mo go di ye chansha ko wane go fon tioga ufa gwangu tioga ne du ko anya ko jangi mi oni nega na hiji nega pe ka dzani na ki pa ufaga de moro kwa ni tolu ti he kwa be chitani ayi kwa yin kwa bamso ona wo mega alaga yangi shakatola alumo une tendim tishin tato une shachu shami ka tendi otiga
alu mumu shahunda tato. Alu we ka woji lulu ngomne kwa ubayaga. The first thing where I will give you 12 strokes of the cane. She was muta we come. We so woman your tato ha ke yo ya gama over the mama ya shita. He didn't tell her I'm nonsense. Ya kwanguga. Umu wanyo ba. No mu ya mama ko fati o manenga. No se. Hey, one shong zani kita ya shi yo igen jinjin. Naga yema ne koma shi mankiga. Can you want to me mama? Can you want to Shegani ya why you can island kwanje ka biume na ha. But we can't do well he kwala ya ubindana. Yangu ya kwala don the do. Alu kwala ne don ge ma vende yange ye. Maka na le do won hu yasha. Nange pa. One tsinda kwasina. Yeme cheke ayoshio. Matangu na ya kabu mama ka shono ba yoro ma hegan sanse. Kaka Shinkaka baturo shinkaka ke ma kwa yele tramo ramba yakamba yamma sanse higan ba sanse ikapa. Shinkakwa shon wan kwa mo. Faga. Fakomba emba shinkpe. Mom za hitelin ke. Mami da lamana telin ke gwan on kla hidega. Nda hidem va yila gwan ka na me zada hidem kwasi. Wan vinda mo yun ne zaga. Sangwa. Taro hegan ya kape. Bayo ba so welen ko mimiga. Buri yemu ne taro san she yemu njela. Wana bo. Kanyi na hana. Moya eu msewula o ba yelen kwa ne na alu wo yelen kwa ne gama mfega. Kama wanda wanja. Emlu womane wana bo. Kwa mama ngulumu bya kwa ne hiya wama. Ishe sa hane nyolum hiya. Itima hiri lure shaji le gane mlungwa na paga mulmu kwa laga. Mulmunga. Ya piva gbani abe o. Idia doga chese bayi na te Yesu abayi mase. Muse undu te yo ya yetimse o. Jimba yeren kako viteshima tesoga shikantin hama kwa uluwerechi